دەستپێکێ دێ خێرهاتناوت کەم بۆ وێ بەرنامە هەنێ سەرچاوە هاتن گوندی گربایی. ئەز محەممەدێ خەلیلێ محەممەدێ خەلۆمە ماڵباتە مە بناوی مالا میرخان تێ ناسکردن. دەساسدا ئەم شخۆتکێنە پسمامێ لێ دەکێنێ ئاپانێ ما کاڵکێمە لێ دەکێنێ ئەم هاتن لێ دەکێ شێست و چارادم هاتن گرباوی. زارۆکتیامە لێ دەکێ وەک زارۆکێ بەرێ یعنی تێ ئەو دیسکێ گوتبێژە ئەم پێ مژول ببن تنەبوون هەیە شەپیش تنەبوون. زارۆکەتیامە دەما گۆم هاتنێ ئەم چوون مەکتەبێ تێبیرامێ مامۆستەمە مامۆستا دو مامۆستا بوون یەک جێ مەسری بوو دەما جەمال عەبدوناسردە و ێدیژی ji ساحل بوو. یەک وەرۆ بیرانی تێبیرامێ دنیا چلە بوو ئەس سەفایەکێ بوو سار بوو نەخواستە هەر مەدرسێ. ڕەحمەتیە موختار هاتەز برم ژێر گۆڤایی وە گوت بە هێنکی ئەخریە پشتێ موختار دەکەت یەکی درێژ بوو لیکێ وینا بەلکی بۆستکە بوو شەقام وکرد مەخستن وێری بخست ئادێ دزیڤر. زەحمەتیات مەدرسێ مەدیت وەک هەر کوردێکی یان ji her kesekî ji milletekî gotû cîkî bibe cîkî de di wê çaxê de zimanê erebî tê fêrbûna me zimanê erebî tînebû. Em vê dekê bicîbûn em xwedîpez bûn. Navê bavê min Xelîl e dayika min Neseb e ji Bakurê Kurdistanê ye ji gundê Ernasê ji mala Temirê. Pênc bira bûn em sê xwişk bûn sê xwêhên bûn yek cê di sêzde saliya xwe de tûpîş pê veda çû rehmetê êdî jî herdûn haka saxin yek cê li Bakur bi Mêrê adî jî lê dekê li Qamişlo. Zaroktiya me wek zarokatiya gundîk yanî gundê tê esalîbê wek got bê dîskê tinebû. Dema mezin bûn hinkê mezin bûn şeş heft salî heşt salî yanî derdiketin ser bendera kehrebe tinebû li ser bendera bişev dîstek hebûn yan jî heger şepîk me bide biranda wê şepîk heba. Di xwendinê de em çûn medreseyê wek ku me got medrese jî yanî bi rastî zehmetî hebû. Yani tê ji zimanekî tê her zimanekî de dema mero di civakekê de be heger hinkî danûstandin bê civakê hebe ziman wek got bê tevlî hebin mesela Ereb jî hebin hinkî mero fêr dibe fêrî zimanê de dibe. Bes ilceme ew jî tinebû serf Kurdî bû belkî sêr bêgûn cî kesî nizanî barê biştexiliyana ixtiyar nizanî barê biştexiliyana ew medrese di 1947 dest bi medresa Girbayî hatiye vekirin. Ew medrese hanê em tê de wek got bê me berdewam kiriye. Berdewamkirina me heya sefa şeşayî ye. Heya sefa şeşa me xwendiyê lê dekê piştî me xwendiyê lê dekê me xwendiyê em çûne bajêr li Qamişloyê em mecbûr bûn xaniya jî kirêt bikin. Zehmetiyê ku dayikê didît rastî jî gelekî zor didît. Yani ceme pez hebû, şivan hebûn, haşa kûçik hebûn divêtinanê kuşka jî bidewawt, ê şivana jî bidewawt, ê malê jî çêke ve serê sibê rabana guher rêş dikirin betîbar bi mazot û sobê mazotê tune bû wê çaxê ve guher rêşkirbana ew bûna bibe ardû ji bo çile pêkirbana xanî de topik çêdikirin kozîdan tê bîra me. Di wê dekê de piştî ava pez jî bi haşapkerê me wek got bê datanî betîbar kerî pez bû. Ew pezê henê jî dihat evdan piştî hêna çûn bêriyê pez didotin vedgiriyan yan jî wê bikirana nîveşk yan jî wê bikirana penêr. Piştî wêne bû nîro îcawê xwarin çêkirbana
Piştî nêro esedîs ev karbû dîs biçwana beriye êvarê heger pener ba bima heya dawiya şevê heya got penerê xwe ve got bê hazir kir baş bo serê sibê bin qamşo bifroşin yan jî heger rûn ba wê serê sibê rabana dew bikirana ji bona bikin rûn. Bi rastî jî gelekî zor bû. Sixret pir bû, kar pir bû û şexsik di do bûn yanî. Ehmetiya cem û jina fan bûn her du tenê bûn ke jin ve got ê karin xidmetê bikin. Piştî xwişkê me giyan hevdû ve got bê hinkê mezin bû ew jî bûn alîkar banar e. Zaroketiya me ji xwe melgund ve got bê em mezin bûn. Bihterî xwe lîstkê me di şevê de bûn yan jî bi ro heger futbol heba şepiyê dîstin, futbolê dîstin. Bi şev jî di lîstkê hebûn du tiştê me digot û çirê ewana bûn diman heya ve got bi derengî şevê yan jî li ser bênderê pûş çê dibûn xwe nav dive çar dibûn du grûp her ve got bê hinka xwe derket ve çar ca hinek ve got bê ê got zû dihatin keşfkirin hinkê ve got bê kûr diçû nedihat zextkirin. Hevalên me nîvçûkaniyê bêhtir di do hebûn. Reşad hebû û Ehmedê Hecesên hebû. Têkiliyê me bêhtir ve got bê em wana ez wana me bi hevdorê ve got bê çûnhatê me bi ser hevdûr gelek bûn. Hinek dî jî hebûn bes ne wek vana vana bêhtir ve got bê ê herî bi hevdor girêdayî bûn. Meselê eyda jî wexta goberê de eyd çê dibûn ne wekin haka bûn. Haka mesela çend malê me hene me her nedê yani heya zaroka eydaniya zaroka ji nemayî weka berê. A berê em mal digeriyan mesela sê çar hebem digiyan hevdû em ê bigiyana pêşî zarok digeriyan û bi dû dizlam digeriyan. Em ê biçûna mal em ve got bê me ziyaret dikir me ratiştin şekerê xwe û em dihatin dawî de ji hevdûketî em dihatin malê. Di meseleyê çeka de ji xwe çexê feqîrtî hebû. Heger çekên neh dikirîn dihatin kirîn baş bû û bêhterî xwe dihatin kirîn yani te feqîrtiyê jî çekê neh dihatin kirîn ê eyda li gobera kêfa zaroka bî. Ew çekê henê jî herekê li ber serê xwe de danîn lînosbê got terabe li cîkê de tev servet belkuman. Civakê di hundirê berê civaka berê pir xweş bû. Mesela te biçû malekê goberkî sê çar malbatê dî jî hatin newêdekê. Qîz, xort, mezin, çûk, şik ve got bê komkîl hevdûr û niştin. Kehrebê jî tune bû. Wê çaxê lampa bûn. Lampeyê çarnemrov bûn, ê sênemrov bûn yan jî çira bû ya fanosî bû. Elmuhim li ber wê lampeyê bûn. Heya xwendî jî li ber wê lampeyê bû yanî. Ew şewqa zêde tune bû ji lampeyê pêv tune bû. Loks tenê loksa odê hebû. Vê dawî ca ji lampeya ve got bê pêş ket bûn loks û piştî loksê kehrebe di demê dawî dihat. Lîsk ev bûn û eyîd jî ev bû xitiyarê me jî rûdiniştin yani wê qala çi kir bana ya wê qala zada kir bana ya wê qala pez kir bana qala meişetê ji xwe tune bû. Ew hevalê me serê sibê em li medreseyên me hevdûr dît. Piştî me firavîn dixwar ya dîsa em çûn cem hevdû ya ez çûn cemana ya ew dihatin ceme heger xwenda xwe ba wezîfeya xwe vana me datanîn. Heger çûna derekê ba ya lîskê ba ya tiştî ba daîmî em hevdûr bûn. Yani zarokê gund gelek bûn, gund mezin bû. Bi vê çexê nêzîka 100 malî bû. Ne her kes ve got bê hinek bi hin kare ve got bê danûstandin dikirin.
ایدی جی نه انو وقت به علاقه مجوا قطبو بس نه چون هاتنه مبسر هفدود هبون بس نه برنگ و هر دو که هانی يعني مثلا امجيك الجويان الجمال ما الجويان يا الجمال ايد الجويان يا الجمال هنكا دي جويان الجويان لويدك ليستن ديساز بيجم ديستن ابون جغين وارسك ديسك شوي بي خاصة دما هافينه دتشلده شغلستن ابون بجاره كره بق زاروكاتيا اي وقت بيغوندي بو يعني اشتر بي خوش بو نخوش بو لغوري من هكا تفكر مز بخوش بو باعتبار بساطة تذهبوا فرق الجدائي تنبو يعني تنتحس انه والله تفكير يا يكي دولمند يا دولمند او تفكير او انا تنبون يعني قشك بحاله هفدوبون يعني ام سري سويرا دبون اما دوام ما بشتيني رو ام جالي حارة غربي ام دشون حيا مدرسة صلاح الدين الآلية غازيا فؤاد غازيا بدر غازيا خدوبة ساعات 12 دواب ام لوده كبانا وقت حيا ام دچون كماني ساعتك ام پیشی جور ودگریان جانا جه پیشی عشان ودگریان ایجاد دکانی تبه تی خودنا خواه بکه تی خودنا خواه چکه تی يعني قلق زور و زحمتي دوی دکه دون بهتری خود چون جگوند حيا قامشه او قلقی زحمت بو ده چله ده باران با حریبا چبا جوه دکم چون سر لالی بارش سر ریا سجا ام چون دکه برکی ساعتك اجتماع حيا گو سیارک بهتا دورده او زحمتي قلق بو تفولوجي ما تخند ما قد به ما شهاده استندن بيشتي قوم صفا نها خلاص كر أسشوم زراعة أسشوم رقاي كرمان لنا ديتن إلا صالة ددواد مخورتك ديت رحمة خد ليبه جالية غليبو أو جب الصدفة ما هودو ناس كر يعني جواكا كعرب تبايد جواكا كعرب عشائري ده تبي رام دما مخاني كريكر ام دنيا هاوين بو هين گرم بو مش هواله خرگوم گوبنر ام درنا كفن ام الفرب ما تشك الفين خوش ما نبربو ام العدي رازا سرس بي ام رابون ما سرچاوي خشوش ما گومي دركم بي گو رابن ختيار جن كوا ختيار الويده كبو من هكا نبجون نابي جن الويده كبو گوبري قالك خو عزكر وقالك يجي وقت بي قوتش برقوتن فدينا كما نعي بزور ما شاء المهم شلو انا قلتي ما قول اخي دا وقت بي ماشين نتيجه فديبونه وشغل ام دامر زارو كتي دبون بلكي بدك بكالوريا مصن زراعه مجرقه استندي بكالوريا زراعه مجرقه استندي بيشتي وينا هفته بينجاده ام چون عسكريه ايجا دهاوین دکاری مفر بود. دهاوین دبیگر ام بلکی روکی جی ام مال نتسکنی. تبیرامین برای پوش گرد کرم جنجره. پیشی دکرم کوم پشتیونا بعربی مدکشان. پشتی عربی ایجاد جنجره مهور دکر. د سال داوید رحمه خدا المریاب الحزرا بجی لوابه رحمتی آفیم هات گل او گو بردن وای دراسه هاتیه. ام بدراسه پوش خو هور بکن دراسه هات گرم ولو دتی بیرام کا ولو کرنا دست خود گولا زفره کا جنجری خوشترش حیواناره دی بلکی هر چی می هاوینی ام مالینه سکنی ما پوش دکشاندو ما گره دکر یعنی هگر نیست ما منیس که خواه وقت بگره دکرن دی سال دیده از بوم شویر عربی ما وقت به ما آری کار دکر برای ما وانا هگر مال وانا وانا جی وقت به وانا زاروق بونجی بس المهم هگرتنا وانا جی وقت به دعامل ما بخار دکرتن ما پوش دکشان پیشتی ونا ام چون عسکریه از چون بالصدفه چبو از برم شرطه عسکری 3 سال و 6 ماه لشامه 3 سال و 6 ماه و 16 عسکری مکر هر سه ماه جاره کم دهاتن تبیران مرون و شامه هبون از چون جمال آواد جاره که لا یونا معسكر جامع الجمابو كتبوا هذا يبقى يجد قد قلاي متقفاي بسماني تا جي قامش تحتي حيافي دكي حرسمها جارك ناره وأوج عمري تدي يعني أكاو شورت كما الخرم وانت تلشامي وقد بيت الفيدي كتي عسكري ياخذ المهم لو كلك يعزم
ده هفته و 80 مسرحين ام هاتن دیس کاری خو ام پیشتی ونا ام درکت ماموسته ابو ماموسته مدرسه ده هفته ونا هذا وجندي كما هبو هفاله كما ابو اوجير رحمه خو ديلي بجد قوت محمد هاد زمرقو قفاي شاغرك الصومعات العلو هي ورا مهرن ويدكي ام بهدور كاربكن ويدكي ام چون رسمه هازمام برمضان فصل كرن بكورونا كجبو شيء اخي واي ولو هاتن ونظام شو قبول كرن محمد شوي سمه هم يشبون وخلاص قلت مؤقت بو وقعد بين فكاكات يشبون ام هاتن مالي قال لك مسابقه شبون او مسابقه هنجي شي قاعد يعني عربيا ميجي باش بو النتيجه وقعد بالشاميج وقتها دفراي الشرطه العسكري دبوم ايه كمين وقعد بكرد دوي سريا اولاد ازبوم برج عربي وقعد ببنقه الرقع الجماعه هبو عربي بهتر بيشكت ثقافتها ميجينا خرابو تفكري ما شما برا مدن حياه حشتي والسيا حشتي والسيا ده مسابقات مكتب حبو تشيبو المهم ام قبول منتدى ما موسمك سري كان يام شغلين از وگریام دیسه برام داد. رابوز در باس مسئله امنی بود. شخوا تشتن هبون او انا تخازم زواج بیجم ده هفته ده وقت اگو حرکات تصحیحی چه بوده بیرامه ملت و طلاب و مدرسه شک درکتن مشیج بو تایید بو حرکات اگو بپشگیرگا حرکات تصحیحی اگو حوزه سپیرابو. دی وی چغه دی صراع هبون نقابه پارتیا ده يساري بون ويميني بون حميد حجدر سر اساس يمينيه وصلاح بدريجي او انا يساريه ام حوالي حميد حجدر بون ام هذا جمال ما ام القدور بخاني كريكربول والنقاشات تشبون لويدك زاروا جمرغوتن وقد بدان صندم الكرن وك كاندام جوجبو اندام تيامج بو بارتي جوینک چه بو یک نامه ده بو دست به کار خو کربو کتبو وقت بواره خیانت ده واره عملت دولت رو اوی تقریر محل دابو هفته اون هذا المهم فصل کرم بیشتر فصل کرن از چوم دیوانه وقت بسروک دیوانه تنورو باز چوم ولم بقحر من دريقت مقويات تجمل بيش بيشما برا مدانه ويجي أمي بلاكي شاف دوشك رابو ولو دريج يفكر وشواكاش يفكر قوي أخي تشد متخازر سقيم قد بك هر برا تا أمني برا تا دانه وهو ودركه شوي لك الزابوم بري وناجي بشش صلاة ما مستذكر ناف قندي عرباده أم فقريم أوراق خديس قدمان دجبو کاری ماوستی از چوم لوده کجی لیستاک درخست گو شو شترتنه مگونا ده زن بچماتنه 6 ساله مهنه خدمتم 6 ساله و این ها درکتن سر اساس صفانه درکتن دوزفین چما یک پیش مو گوبای ما تو خازی گو میرک ما مالا میری خراب که زن بچ بو چبر تا دانو و دایم میکرو نکرم چه قدمان وظیفه دولت قبول نکردن ای امن سیاسی تحقیق قدمات هاتن دگوتن ينجي تبي بدانستانده تبي دولة تربك تبي أمن سياسي ربك يا تمر بك يا تهرج معلم يا دريا مرة مجرقهم قبنار از إنسان كي ولومي وأز ولو بجيم از إنسان كي كردم وأز كرداتيا خو بجيم وأفكاري هاني كاري دولة جمرنا لازمه وما ولو بردوام كر جمر جو دو كيري تبي از رابورا خو آلية تدينم بس خدي وكيل تبي قلتن نكفار عملته ده تنبي أجان خدي وكيل تبي تناشول مجوهن نشول محشب جهنم كري وهم هاتن قلق كار إيجابي شغي بيشتوي مرحلة هاني رحمتي بغاوي متحشتوي يكيد شو رحمتي تحشتوي دعاء عفوا شو رحمتي الدبرين بون يكجي دعاء عسكر بون دعاء تخندن عبد المجيد صفا سياب هندسة كهربائية دخند لحلبة او انا لويدك حوالي جمال سركار حلبة سكين دوي شاغده دست تفلي حوالي ابو نواف جي دخند وعبد الرحمن واحمد جي عسكر بون شو بوي بافيكي وقعد بي دما قوما مسابقة مكتب حب قدمان
مسئول لجنه جمرگو چد کن باویتم گو باویم رحمه خود دیده بی بریتم گو دو خوینن و دو عسکرن گوتم گو اجی بطال اوانا وی چاقه جبورو بی واسطه از هاتم قبول کرد امنی موافقه امنی ما يشخر وقت بسمسار جديد ما قوي أخي برا شقة سبي خستن أمي بدن تا بس موافقة تجمع موافقة بينه بيشتي دمها سمها شوم جم هو كل وقت اسكباما بلاك يا أخي تقول قيس كار كري ولا قيس يا أخي مكو كار كم كري والله متكارنا كري از بكالوريا أبو مسجومة عسكرية وج عسكرية هاتم فيديك المهم قو خيود وقت بكار تنامشوا هر جيكي دو خب دبرين ويش غير أزمان بطال حيار جو حياة 10,011 خورتاني أما اللي قامش ديسي جي وقت بمجموعات طلابة وقت بخدني بهدور هجر إيجون بون إيجوجي مناس كان الويدكي مثلا نقاشات بون نقاشات سياسي بون كما يكيتيا كما دفاتيني كما نابن بارتيك تطورات الدنيا تشد من وقت إنسانة كي كرد كاني أمي تشوفن المستقبل ده زين أو نقاشات هنبون دوستاني جي دوستاني وقت به هنا كابون أساسي بون وهناك جهابون دوست نهچه بون بشتيم چون قامشته أو دوست هنجي وقت به تكلمة مال سر أساسه كي جريدانا ما بارتي كيف وخدي الجندي خد نرم زانه دمك دما هاكا تبيرامه ودما بري تبيرامه دما بري ده تخاني شمنطو قد نديتن يعني جمال غرفة دو غرفة بون يعني يا غرفة بو يا دو غرفة بون بكومكي تدرات زان كشك وقت بكفلتي مالك شك تدرات زان ون هاكا زيد نرم پیشکتنا گوشه بوی بطبع وقت بتطورا پیشکتنا دميت شيء دبي بايو المسجد خينه هاكا قصر تدهاتنا أفكرن خانية شمانتو تدهاتنا أفكرن بيدوية جياني بهتر البيشكتنن نتيجة وقت بهاتنا كهربية قن تأثيره كي خوني پر وقت بإيجابي لجيانا إنسانا كر مسألة خوندوانا تيت پربون مسألة أحزاب بارتية تيت سياسي تيت پرخورد بون يعني هاكا أمكارن بيجن قن هما يعني نكمي باجار پیشکتنا خود شو بشتيقوم صراحة عسكرية بدمكي ماقو أمي وك خورتكي مستقبل خبا أمينين هاجر وظيفاك بكاركي الجم دولتي بشخوا بريولو بو ودورة مبزوج براي مني مظنو جبب شوكتر چون عسكرية ورحمتي الشهيد مجيدي أوجي الحلبة تخوان ونواف جي ويشغي أوجي ويجي تخوان ده حشتي داويا حشتي كده تقريبا حشتي دوا ده رحمتي بابي من شو رحمتي مال دستيمت نما لما تاني مال أبي مش دستيمت ما باعتبار صاروا كواجب وقول بيه العسكري وتخندد وحردوا مال بري عم تحوش كده ومتولي عبدول أسبي مشغول هم وقول بيه إدارة مالي باز بو شوان بون مسؤولي منظم بو راستي جدو دميده ما رانشت مسؤولية ما دو واقعد بواي مظلمة وانا أو أنا دمشين ما سلمش جنايش أم هنك آخري ده حشتي وششادة حشتي وحفتادة ما قومي كامل شعبي خوب قرين إجاب نفسري شفاهاتن عملي بي شغي وقتها زوجي عملي بوتسي وسيصال دوي شغي ده أبقلكي مظلم بو يعني بالنسبة
جوی دمیره ام مزم بو معمل مزم ام جیانه کی باش مبهب در بحراندیه راستی خلافات از کارم بیجم صفر خلافات تنبو تبجي ظرف سرمر درواس بو ظرف کی پر دجوار بوشي ما بهدور وقود براشت مسؤولية مالي خدي كان ناظر وكا خدي كرنك پر درست وجامع خدي كرن حيا زاروك مصن بون دعوت همجي بري قوم درباس بالمسألة زاروك دعوت همجي مقوز دعوت چناكم زاواكي ما هبو قو دعوت چناكم قونا گوتم کرن او جغیدی ام کفام بیش دعوت ترنت هست راستی جی حیان ها نظام رقص حیان ها نظام رقص چه دعوتی چک مو رابو چون بها آنین دعوت ما يعني باش بو نه او دعوت گل کی مزم بو دعوت کلو هاده بو ده حوشه دمه چکر أنا داوية حشتي وحفتة دبو تشتيني دبرز بهما دي أنا شازدي ما هاي كيب عفوا شازدي ما هاي كيبو مخوش بيرا كريه حشتي وحفتة دبو الدنيا تشلبو كاجات تشتكى بتوش أو روجا دعوتي خوش بو تبغى تشيناكم مقولس قبولناكم دعوتي تشينك أجي كراس لقناكم كراس إكليلي رابو مجبور بوش زاواكي واجي بشتقرتيا مكر رابو تشون بها الشيخو آنين شخوة أو ويشاغي ويدال دعوت تعمل ليخس بس فيديو تنبو هين ويشاغي كيم خلقي تاني وينا ناني بو بير نبرقز بيت شماتي ويجي ناينه في تاليه جنوفر تشوف بشتي المهم ناني المهم دعوت خوش هات قد عندن دما از آني مشخوا از بتشوك بوم تشتك نزاني بو من نزاني بو تتشتي بكرايا جنتي كما شخوا او ذكري ايه خيري من هاك عنا الفيديكيه قالك يقنجبو ازوينا وخوهابو براستي بهتري خوا رحمة ياج نابهامي نوك خسوا بو علاقي خوشما نتاني نتخيدي مربها ندتشني وك خسوا جراوي نا يادي نسب قالكي براستي جراي خوش بو وباش بو جنتيامي از علم عندن از تشلو ايوي حفظ زاروكي يهبون اي مسهين نهقيام جم وانا مبزاروكي ويرك تكاربيج مبوارد ليست وي از دنا بهاندن مثلا از واعي كرم خوارن چه دکر بام دکر گور ازو تمی چیکن چک کاری مالی هبا موینا دکر ایمز ببوم وقت چکاوینا نه يعني وقت بيجن تيب جعبه جن تعمل هبنا نري حياة إيروجي هين أو حجي كرنا وهين دانو صنام مويناجي بهبر هاي زاروكي وق زاروكي مبون أريش خوا جن تعمل نام مالي دبو حفت زاروكي ويناجي هبون حفت زاروكي الحمد لله هبون لو كي وينا حنجيب مجهداري الوادكر والزبواب مشتغل دبوم بهتري خوا زاروك أجمر جد جودادا يعني أزلنا باواد مام يعني قلكي بر أزوانا بهبر هاتن قريدان سري زاروكي نابات شبا يعني ما بهبر ذكر خوارن ما بهبر تشي ذكر ما بهبر دبر ما بهبر تاني حطان هاجي أزلوين وين رينا إنه وق بوق دايق جمرة وأزبوم كشكا أفجي صورتي ماني دعوتي دنر بافي دليل شخو وقتا جازاني باش يعني حياتنا خوش هاد قد عندن كاري جاب هاد كروي وهوالي أحمد نها أو هوالي أحمد جد لجنده حدوا كاري جاب هاد كن مطور كيواني إيه هوالي أحمد ندنك هبو خدي دبوا أو يكسك وقن هاتي برجعين دردكتن حتى ساعات وازده ساعات ياك ساعات الدو جار ناجي نهبت جريا مالي تقارب يجي حياتنا جبوت شم مولو ما هفدو قالك يندي كار ذكر براستي كاري بارتي ذكر لمالي نتسكني شو دستبيغا قوم جا دليل أني ويشغي بارتيا كركري كردستان نه مدوا أبوشي بري نه كادر وانا دا كتبوا نوغود بمنطقة جارا كمين يك جواديت لقود كي مودي هاتي جون ويدك يتشكرن
هدی او گود به چون هات نوانار گم چه بو و ناس کرنا مش بیرچم د وفتره هنه ده بهتر دعایت کاری عسکری بو بهتری خوی عسکری بو عملیات گوهوار پیراد بون بلا وقت داتن از حوال احمد و راستی جی میتوری وینا بو ام جانا بلا وقت بلاد کردن بدود جا ویدیو سروکاتی دخاتن اوانا جی وقت به اوج بلاد کردن جانا جی ام حوال کوادر ام درد کتن گندا مسئله آلیکاریه بو مسئله آلیکاریا فترا بو روجیه بو موسم بو يعني بلكي فترة زيدي 25 سالة ما أفكاري هاني وقت بما بردوام كر إجبار ولوجي نتيجة إنه مثلا وقت أقواز بفكر إنه أدولاتا كده من قالك جي جاراجي من أدقود بتقول هجر أبولات هاني تشتي قول سرمه واجبي خو أز لهمبري ولات أز دم أز دكم باش حق ملك دكما شما أز مثلا داسكريا سوري دوي شغي بسلامة صند خوارن شما أز هاتو ذيكي از بوم خطر على الأمن الدولي هيعمل إيه سياسي يقول يا أخي ما دام از خطر على الأمن الدولي متكن حبسيد وبلا هنجنا وشعبي خدرين ما هو شما از اجتماع از موجود بالمال خروجتي يقول تام نشوري ما ينشوري تيش تمام يعني وجود برزق يتأم شر تبكي يا جيتي وقت ما بكي يا جي كلام شو لازم كيف رد فعلك طبيعي ودور بري ويناجي يعني قلت بالنسبة لك قلت ناخذ جيما قلت دما حفتي واشغد وقلت ب دانستانيما بمسألة بارتيار هو برايميني مظن وقلت بخدي مسؤوليات بدهنري بارتيه ده ودانستانيما وقلت بجماعة يمين عربو تقدم اشغال ظلال بردوام کرد دما گو شورش برزانی شکست و هفته 50 دو تشتک نما هذي عالم به هذي بون راستيجي دما گو دوگوتن طلبه هنه قوقچی هنه آپوچی هنه نظامچی هنه چتکن گو هفدود کشن هفدود چمات کشن گو والله اوی هنه عميلات کشن والله عميلات کشن الله باشا وانا شو عميل نمرو ده مرون كاره وقود بيت كاريب دما دكتن ما بري وقود بمهيئ بون انه ام تفدي وانا بن وبراسيجي ام سيچار جاري حوالكي كادو بو جوين چيكر بشتي ونا شو يكي دهات او شهيد كد يكي دهات چوب كدو گولا چون چيه يكي دهات چوب كدو گو چیت کنه وانا هر 6-7 ماه هست که مثال که تناری چون بعد پارتی من ایدی چما بلوند کردن چما حیان ها کمانه و دوره وی چاقه وقود به که فکر و ایدولوژی مسئله کردی يعني خودی نارینک دور بون و تحلیلک پر خود بون يعني دما ما مقارنت کرد کاری وانا بگوتنی واره کاری وانا برکی پیشا گوتنی وابون بمها پیشا گوتنی وابون ام تبلی بون هندره مال دیجی ام رحمتی شهید مجید حوالی کمال اغیب و ديمقراطي بو و ام جي بري حميد بون بسمامه كي ما هبو اوانا جي ويشا لجنة مركزي ده بو حميد ده هاد جمعو كاون چدگن چي ام تبلی واجو اميري هنه بونو خو كا ميزانم شا يا اخي ما قو بخده بسكنده وجبردم بقوتنا توالات ناين أفكر بيشتي وانا خالكي ما مسؤول ما بو يميني بو جارك جمال وابن جو ها خارز جو كاني ما حوالك على ما حوالك از ما حوالي خديه حقي كنم جو شرط كن او خديه حقي جارك ديجا مالي بون ما دي جارك ده حوالي بني كفنات هات مرحبا ما قدر واقرت ما شيف خوار بابدوره بشتي وانا كرم كن خيو والله امي زورابنا بس وقود بي هوتشي بو ام عجلنا ام هاتنا آلي
علیکاریا چکرو علیکاریا اج بو پارتی من هاکا پشتی ول قصصات و برامدان شغلمه والمنه پرسیه هاکا هاتنا علیکاریه و مستعجلن و هرم کجان مطعموني سهرة خوب كنيا بو أب خدي برا بتاري كاريتنا علي كاري خو مداية أبوتشا يا أخي أب كتن خلقها حدود المهم بغيت دركتم قف كيف أخي رجع شون خامس لي خدي بيرجيم بو صاب المناكرم بو صاب ناكر خدي برا زاني بيراني ما يقين بك زاني بيراني نما دمال ده قوت سر اسمه درد كتن دواش أم لابدوت جريان زاني قالك أستنجي وجود بأستنجي دي ده جيانا ما ده بيشي تشيبون باعتبار وجود بألمان نتسكين عليه ده دليل شخوا دليل بشتي نه مهمة قديان دليل متشيبو أف دليله وأف شهيد ماتين آبي ويناي راهشتي شخوا نافليكر وراهشتي سودات جيجر وتشوف بشتي وينا نبتشكي شخوا دي آب شهيد شيكت دما قولوا بجوجك بو براستي قلكي دليل خوشك بو ودورجي تاني شي از عاطفيام زيدية از قلكي بزاروكي خوف قريداي محطا إيروشي شي أولي دو حتى عنها حين قاوا مراد هشتي دي ولو از بعاطفيات وزيدة بافي واناج مرد دقو ولو نباش مدقو چما نباشه دقو تقلكي هلفا خدا في سروم واويلي مقو ما زاروكي مرو شيرين تر هي دقو أري زاروك شيرين بس عاطفيا خنا في سر ولو أفقا هلفا خنا في سر سبي ما ظن ببا أو جوا كابي خوي هرد تشيجي لا سمح الله شهيد بك هذا وتقلقي قران مدنيا خرات كان متقول شلو دافي تتقرب تفي تشتي دبيجه وفعلا جي منا يعني ما ظن بو تسروي فكري ما أو خدي كرن شخوا أف دليل بو وأف جي سودة مني إيه بدو دابو أف سورة شخوش بو قوت زانه بجبر قل سروي تربية هاتر ما ظن كرن وما ولو أو بسروي فكري أو خدي كرن يعني بالا خو بدي إيه بني ما ظن حردو دس هلدانه وإيه ديجي حردو دس هلدانه يك شهيد كتي وإيه دنهاك القنديلة أفدو أصدا صالينا كتي دو صالاسي إزداده شخوا تربية دورا خد اللي زبراستي جبر قبافي وانا أفكر وأفلسفة هاني ويجي فكروا فلسفة ريبر أبو وقت بي دمشاط وهش أجي ديك هم ويجا ويده وبير يعني جا أم حردو جيب هفر علي كربون صورة هاني جادلي تشتغل صورة هاني مجموعة جوار هي بريوا شهيد كدنا شهيد مجيد وانا نواد ناوي شي دكتور حسن إمال حج منصور ناصر حج منصور شهيد عدنان ملكي شهيد رشوية يعني تريي ما إذا از بريوانا نفانا ناسناكم أساس بهما هذا طرف بركي شيء تخولها ب شحارة غربية زاروك شخوا بشتي دليل تدي مظلوم تشيبو أبينا شان جبرا نافينا مظلوم بجبر دليل دوغان ومظلوم دوغان بريه بدونه شش لاوك بون وفي دابيه كتشك جمر تشيبو إيه مظن دليل بو إيه ده مظلوم بو إيه ده أورهان بو أورهان جنابي أورهاني يادي دايكا شهيد خيري أري دايكا شهيد ديادي نوفا وي جبرا نافي أورهاني مليبه نافي أورهان ليكر نافي عدنان إيه مني تشيي أو نهاك القديله أو جي نافي شهيد عدنان مليكر عدنان يسرسي نور شهيد كد وميتان شقنا أو جي أبينا نواف أو جي نهاكا شقنا تدي سياسية شقنا نواف إجا نافي ميتان متشيبو نافي ميتان ويليكر وإيمني بتوك نواف من سر نافي أبينا من نافي ناليكر شقنا حتى جوجي نافي شهيدة ليكر ما قلنا والله من نافي تليكر كتشجي آخري بتشوف إنها صالة يكي جامعة ما شاء الله شخوا أوجي نورة جا منها بليكر ما كربو روج وقت قناة روج فابو ما قبرا روج به
ایجا هات جام ناو لکسی نکر بو الا قیزا من گو برا ناو اینا نور بما گو تمام باوی دلیل والله گوت نایل عرضی نخست گو برا ناو اینا نور به شش لاون و كتشكك دليل شخوا شهيد كت وعدنان القنديلي مظلوم دناف كاردي اورهان دناف كاردي يعني تقارب يجي ام تبدا بافجين هاد ناف كاردي واجني ريفيبريا بيديت كمنها خطا غوندا وبلدا قرباوي شو دسبيكا تبليبونا ماده يعني وقتها جو شيء دسبيكا ده ام بالتواي كانت ناوده رحمتي شيخ مجيد الجماعة حلبي دف جبردا جارك بنايم عبد الرحمن ويشاغي موظف بو اوي پردانه دي جارك هات مالي قبريم قوتشي قبريتا قوتي پرا بس مگوشي چلو جبش مقيه پراوش كده كي بينه متواعز كده تشتي قناول چلو قب خده قوتي صوت خويدم تبلي حوالا بيشتي قو او تبلي حوالا بون أكاديمية محسوم قرطاس شش مه دوره پرورده لساحه سروکاتی لأکادیمیا محسوم خال خلاص بیده که کرد و بدو دهات تبیرم هات خاطر خواست چو یادین خوش بوجی دایکا من خوش بو جرگو لایم از نخوشم قاعد ترينما وبمشي ترسم اشتريني بيني ترينما لازو هر احمد يا داي كامل نزاني بيش مسألة تريني جواري ترينا وقود بي هر حاجة ترينا برا ترينا بالرأي ونزاني وقود جروبا واوي در باس بعد جروبا در باس وقاد ترينما ترينا تولي تريني بو او جو وقود بي تولي حوالي خبون دوی چاقه ده دماش اعلان شهادت اوادی جی شش شهید لقام شو اعلان کردن ام انتخابات نوتي ده امش كستن دم احمد شنه ده امش كستن بو قوتك معنوي وجود به اعلان شهادت هر شيء شواله هر شيء شواله حدود نواف جي دفجه بتا بكالوريا تندويناش دفجه بتا يا اخي خنا خب كمل كار خب و دنياش خراب صد خو بشي مجيد و نور خنا بقدر مش دفجه بتا او جي تولي كاربو و رينا كاد موجود بكادو كي جيتشيد وجود بتولي بو بس نكي مي كادرو كي بو مسألة خوني هشمندي ديت مسألة خوني روشنبيري ديت دي دانستنا خده وقت من نافنده كي مالا ما نأف مال بو مال مال عادي الدنيا وقت نافنده كي بو جي حوالي قنده جو قنده دردورا مرج حياء باجرجي وخاصة بهتر خورتي حوالي وينا و دائمي وجود بحفظ الجيان وفريقها واجي هبو احمد جي احمد ويشاغ عسكر بو احمد جي احمد نخوند بو بهتر مسألة فازو دا بجود بو احمد جي يعني وجود بولاد باريس كي نورمال بو عادي بو جيانا ما بهتري خود دكار درباس بويه دي دما سروكاتي دي هات گرتن دیسما قابل پاشناوی دیسما بردوام کرد توجيه وجود به چاقدات پره بوجي مسألة امن ما امن دائمي هاتن بعد ما زارود هاتن دو ابو ميوانه ما هاتن دولا ميوانه ما خودي ميتوران يا چي دونا تاكسي اسبي او تاكسي اسبي كاتب بفكر انه ايش تربيجي قلت يعني نجي خده وتقريبا حدي هما بقر إهانته دي هات كرن بريت الكوه هات كشتن بريت الكمر بريت النظام شاو شما شو چلو شو عن نقول نهر خورتك وكيجي المهم قلت نقوله پر ام بيتي شانه
ژیان بڕاستی جی مرۆ کاربی شبیهینە وەک محەتەی ترێنی. محەتاک نێزیک و یەک دوور و محەتاک بدوو محەتا دایی. Di neqeba her mihetakê mihetakê de neqeba her qunaxekê de guhertin pir mezin çêdibin. Destpêka emrê xwe de em difikirîn û çilo em xwendina xwe xelas kirin. Piştî wê ne xwendin piştî xwendê xelas kirin em ê çilo bibin karmend li cem dewletê komkaribin jiyanekî xweş em derbas kirin. Piştî wê ne di malê de em ê çikarî bikin. Qet em nedifikirîn nûrokê roja di demekê wek got bê nêzik de barê mesuliyetê tê kevstê me de. Piştî wê ne em ji bûna me meselê welatparêziyê be. Her qunaxek ji wana wek got bê beşek ji emrê me xwar. Heger bi xweşiya xwe bi nexweşiya xwe derbas bûn. Di jiyanê de tiştekî wek keftinê ye. Tiştekî ne reş û spî tune ye. Reng tevlihevin. Rengê reş jî heye û spî jî heye û rengê ariyê jî heye û her reng tê de hene. Divê evana mero beş ber çavê xwe bibe, mero karibe danûstanê pêr bike. Belkî di mejiyê me de di destpêkê de û em ê çilo Kurdistanek serbixwe azad be avekirin. Di demê rehmetiyê Berzanî de çilo li wê deke hukmekî zatî çêbibe. Demê şoreşa Apûçiya de çilo her çarperçeyê Kurdistanê ve bibin yek. Di xewn û xeyalê me de bêhtirî xwe meselê piştî ku me bîr bir ev meselê hanê bûn. Heya deman heke. Berî wê ne jî yani qunaxê gomtêr derbas bûn ew qunaxê hanê jî newlo hesanî derbas bûne. Di demekê de dolmendiyê derbas bûn, demekê feqîrtiyê derbas bûn, demekê xewla Kurda ve got qirqtaliyê de derbas bûne. Netîca siyasetê dewleta wek got bê dewleta Basî ew got ser Kurda bi temamî de hat meşandin, ez jî yek ji wan xortê wek got bê tê derbas bûm. Tiştê ku me tê de wek got bê serketî mikir rastî jî min mala xwe baş rêveberiya mala xwe baş mikir û zarokê xwe jî li gora fikrê netewî me wek got bê xwedî kirin. Yek ji wana dema ku em di destpêkê de karê cebha me dikir zêdî 25 sala wek cara dîj me got me kar kir min ca delêr digot min digot wirfa xwe gelkî navê ser zaroka. Di em li her serdanê şehîdan e û min her meşan e û her carekê ku kar dibe em tê de ne sibê ku zarokê me tevlî bibin em astengiya bikişînin yan jî em bibin kelem pêşiya wan nade ev qet naye qebûl kirin. Biryara ku bistînî ew biryar bin. Netîca feqîrtiyê alem gişik wek got bê hiç alemê ket piştî ku piştî ehdasê 2004 çara ê çûn Libnanê ê çûn Şamê ê malbat bi temamî belkî nîvê girbayî derbas bûn çûn Şamê û çûn di mezara şixulîn xortê wan çûn Libnanê şixulîn êmî jî çûn. Piştî ku piştî 2011 xortê mişandin tev jî goçûbûn çûn başûr jî dîsî vegeriyan û tevlî bûn. Delî tevlê bû şehîd ket, Mazlûm tevlê bû, Orhan tevlê bû, Adnan bû xwedî biryar çû tevlî wek got bê hevala li Çiyayê azad bû. Di malê cî heyan heka jî me gav li paş navêtiye. Ji girtina serokatiyê de mero karibê jî guhertina got çêbû girtina serokatiyê û heya 2011 guhertinek pir mezin çêbû. Yani berê ew kesê got derdora me gişik derdora me wek got bê neman em sê çar insan hundirê girbayî diman ez karim vabêjim ez bûm hevalê Ehmed bû hevalê sê bû hevalê Şaha bû wekî de ev her çar insanê hene ê berdewamkirin kir wek got bê bi şoreşê re şoreşa azadiyê me dewam kir heya 2011 de mero karibê ji mewazîn gişik hatin qurpandin. Jiyana me girêdayê bi jiyana siyasî ve. Heger ku rahetî tune be hundirê jiyana me ro de hundirê siyaseta me ro de siyaseta ku ser me ro tê meşandin
امن اولهیه دولت وگود به سردست دو مرو دبن یا ته عمیل بجوانار یا جته تلهمبری وانابه نه دوستتی دجمنتی او سیاست گوسر کرده توایی هات مشاند و خال تایبت پشتی 2004 سیاست پر گمار و پر خرج بو تأثیر خل ماجي كر والغير ماجي كر ماجي كر تایبت والغير ماجي كر دعام يعني نه تأثیر خل متنی كر لگرکا هگر جانا مرو جانا که کلتیب او جانا هنه مرو نکار ناوی جانه لیبکه ناوی جانا که گو آزاد و سربخوبون ته تنه بز نخودی قرار خونی سیاسی بم یعنی قرار خونی فکری بم او نه جانا کلتی او انا حری جانا حری خرابه یا دویت تصمیم دولت بکه یا جی دلهمبری راب او انا جی وجود به تعدى والظلم والزوري ببسرته ومالباتا تجشيد بي ما وجود ما دست وجود به البجار اگو ام برخداني بكن اگو ام فدكاريه بكن براي مد نوتي الشهيد كت حشته وحفتاد تبلي رفع جريلا بو نوتي الشهيد كتي بدود بردوام كرنا نواف دفج خدنا خبر داي حياه کاری وجود به کار کریه کتی ناف کرده و مجی نفس وجود به تعیین وقته مجی بردوام کری نه استنی زارو که میجی لسروی فکر و فلسفه نتوی وجود به سرکاتی کو خود تعالی اساوینا وکه و خود تعالی تمنه کی درجی بده گو کاری بو ایدئولوژیا هانه و فکر هانه داخستانه ما و ام انجام گون ها که ام دیگه نتیجه بردوام کرناوی فکری هانیه یعنی تشتک جبر خبنای هر تشتک گردای تشتکی و ده ایرو چندینیا خانه که سبت شینکای درد خود نبینه او بزرو فکری گو سروکاتیه دنا ملت ده چند زیدی 40 سالی او اونها که مرو کاربیج انجام خود دیده و انشالله وگو به سرکفتن عملت کرد به اونها که انجام یوناد بین توجیه اگر وگو به دم داوی ده پیش 2011 نزدیک 15000 شهید خورد شهید کردن به 20000 زدی 20000 بریندار اوانا تمنی وگود به او کسی گو عاشق آزادی بون اوانا جان خفیدا کردن جبونا گو ابدوات بین نفسه که آزاد و جانه که آزاد وگود ببیجین و دوباره دیسه سپاسیات کم و بخیر حتناوت کم و بسر سرا سچاو